ngiyayikhetha inkosi enkulu uNyazi Lesulu. Bantwana benkosi, ngicela ukuphakama ngami ukuthandele kwabangcwele nasenkosini uNyazi. Amen. Ngiyaxolisa kule nhlahla ukuthi bisiphakama bethi ngiyidedela. Bathi ngiphakame ngicela ingaqhubeki ngalokho na ingithethelele. Angihambe ngemoto yasekhaya, ibhasi livele lapha eMaritzburg sahlala 3 hours. Ikho nje ngilithi angikakhuyo inhloso, ngifika nje manje lapha eBark Station. Ngizwa-ke kubatshazwa inkosi yasephakameni, inkosi Ilanga, ngokwashoza nesibongo abanye basangikhumbula kancane. Amen. Nami ngizozama ukubabaza noma ingentanga yamuntu le nkosi sikhuluma ngayo. Sibabaza into engaphezulu kwezinto zonke, kodwa isikhumbuzo sayo sengathi masibabaza noma sikhumbula amazwi ayo, lapho ekhona inganyakaza isiphi izibusiso. Ngizodlula evesini nje lodwa. Izithelo zokulunga abanazo ngikholwa ukuthi bantwana basemhleni, bantwana boNyazi, uma siziphethe kahle ekuhambeni kwethu, inkosi Ilanga sihlezi nayo. Amen. Uma siziphethe kahle, uNyazi sihlezi nalo. Uma siziphethe kahle, uThixo sihlezi nalo. Uma siziphethe kahle, inyanga yezulu sihlezi nayo. Uma siziphethe kahle, inganyamqolombeni sihlezi nayo. Amen. Ngesikhathi ubaba ehlala ehlalweni uNyazi bese kuvele ngingumshumayeli, sathunywa abagcoshi ukuyothenga impahla zakhe ngomhla ka4 April 2011. Sahamba-ke sithengela ubaba impahla zakhe ezinhle. Ngase nginika umsebenzi mina wokuqoqa izigqoko zakhe uNyazi Lesulu.
ngahamba ngafika esitolo seSulumane elaseligugile la ngibuka lathi uyindodana yini inkosi uShembe uJJ inkosi ilanga ngathi cha ngikhonze ebandleni la kanti bengithi uzalwa uwe kanti hawu umazi kanjani wathi abantu abakhonza kuyena ngiyakwazi ukubabona kusho uSulumane lisho ngilandela unyaza abonge uShembe amen la selithi waye order amasudu akhe kimi ngama 1950s ngoba ngutshela omdala lisho inkosi yasePhalamende lathi ke wayeyinolo kakhulu lathi ke ngesilungu he was the gentleman times 2 lisho inkosi la usho uSulumane maNazaretha ngabona hawu uShembe kathi bhalwe kithi noma sihambaphi ngo2011 mawubuka 76 mangihamba na uhamba usabona ngathi lo mntwana wemntwana inkosi ilanga lo ukhoza uShembe wasePhalamende ukhonza ilanga ukhonza unyazi ukhonza uThixo ukhonza inyanga ukhonza umqalo wendlela ngakho ke le ndaba yonyazi iyo indaba yenkosi ilanga ukho mahluko ngizokhuluma indaba ezibembili kuphela ngoba ngicabanga ukuthi isikhathi senkonzo sesoshaya ukuthi igoqwe okwenzeka mhlambe kithi okungcono esibombweni sakithi kwakhona ubaba uNdunakazi kuleli bandla kodwa wayesengumshumayeli uyabe umfundisi wasesikhawini wayiphuma eThekwini wesebenza kaloliwe ephume nabaNazaretha athanda khona isikhathi esike sakhona sokushumayela isikhathi sevakela ukungahlala emakhaya kwanje ukuhlasela ngomlilo kaShembe wafika emzini wakithi kwathandazwa kwase kula uAnti wase uyawa kakhulu umoya womuntu ongasekho lo moya womuntu ongasekho kanti uyise ubabamkhulu wakhona kulomuzi wakithi wathi angilo idimoni mina ngiboshiwe ezulwini ngiboshe ngomndeni ngoba abantu abami ngangikhonze amakhosikazi ngizohloniphisa nje kodwa noma nje inkosikazi ehlobo sakhe uma indoda ingasekho kwaba eyakhe umkhulu wathi ngangakwazi uba anginondlanga kahle umndeni ungibophile uthe intethelelo yalokho ngizothola kini nabantwana bami kodwa kuwena inkosana yami uSibanibani wamembeza inkosana yakhe yayikhona endlini ubaba lo wasendlini enkulu amakhosikazi ayemabili uthi ke baba uthi nje wawugijima namakhosi nabantu nje abangebona mama ungasondla uthi sidlani thi wathi ngangenzwayo komhlaba ngithethelela lapha engikhona ngibona uShembe ngizokubika ukuthi lokushiye ingane umfana ungenayo wesegane kabili ubaba segane uma wesithathu uMadlamuka ilona igama lamthambisaka ukuthi umkhulu ubaba wakhe uthi uzombika kuShembe kodwa inkosi yasePhalamende eyayisehlayo leso sikhathi yona inkosi ilanga uthi yena kodwa unayo lapha khona kwathandazwa ke ngiyakhumbula nje khona wethu uyahamba ekhaya ingane iyagula abanqaba uNdunakazi umshumayeli wathatha amanzi wathwala ekhanda wathi ngoShembe lamanzi akuyona amanzi engane yakho ngithi ngafi makuthi sekufika ngayilinde kuphela inkonzo ife ngoba usufikile kokushaya abantu abanomlilo abanamandla wafika ekhaya ingane engashonile ubaba umzala kaBaba uNdlovu ngesibukela useyikhehla nakuseyumshumayeli ubaba uRobert base bemthatha ubaba angithi ibhinqa waye enkosini yasePhalamende ngo1969 wafika wachaza baba kwafika amakholo akhe ekhaya kwaba ngoba sengichazile nje ubaba oboshiwe kanje ithi inkosi yasePhalamende ubani uyihlo wathi uSibanibani yesithi yesibuka phezulu asengizwile yesimnika isibusiso ubaba umalo wesithathu manje amuka wasibula ngensizwa besifunda naye esikoleni yafika ngo1970 ayibonga uShembe wasegana uma wes4 ngoba esebona abafana bazaleka bakhipha isihlangu sensizwa lo umashane wokugcina
kodwa into yavula lo mthombo wabantwana yile Nkosi esibabazayo. Ubaba mkhulu wami mina owayengakhonzi wayundunankulu wasembe ethwala ubuthekwane ngapha eyiqhawe kakhulu ozala ubaba. Behle eNkambathaweni bangena embo kwaMkhize inkosi yakhona yamthanda yambeka umdidiyeli wamaviyo. Zikhona induna zangaqale phansi waba umdidiyeli nje wenkosi yamnika ibheshileko yathi yamhlonipha ngoba wayelokuthula kakhulu bokukhuza abantu bangaxabani. Umdala konaye wayevuswe yilo ilanga wagula iminyaka eminingi obaba bengeke savuka kwehla ushembe wehla ngensika nengubo ebovu wangena ngesicombo sendlu lapha ihlangana khona phezulu wahlongwa sengifikile ngizokusindisa imithi yayisiniwa lapho dongeni yathatha yalahlwa yajinga ezinyanga yehla lensizwa kanhliziyo ngensika wathi ma esethi zokusindisa umkhulu wavuka wathabatha ubhoko wagudla isibaya umquba khona ekuthiwa idaka makulinywa makuthwasa into asahlobo ngoAugust umquba ubumbiwa ube indundumbe ngaka ngoba masitshala ngawo usingazange siwumbe unomshobe ngayenkomo ukudla kuyafa ngiyakwazi lokho umquba usungawo ugudla isibaya wathi hawu umquba yenkomo zami siwabangaka kadala laphansi umkhulu bamisa isipani sengabo kwamadodana babuvuswe yini wathi ngivuswe ushembe wehle ngensika kwakhona umshumayelo wemgcobeli inkosi langa Mkhomazi ukukhatha ukhathi ngaleso sikhathi umkhulu wakhe eMkhomazi yena lo mdala ngalozalo baba walanda ukhathi wafika namanzi wahamba ekuphakameni umkhulu wathi nangu lo shembe ufike wehla ngensika wangisindisa ekhomba inkosi yasekuphakameni inkosi langa. Ziningi izinto ushembe azenzile kithi ngizogcila nje emzini yakithi akakwenzile okwaziwayo ushembe oyisiqu sesibili inkosi langa. Mina ngangikhathazekile sengiqede isikole sengifuna ukuya e-university ibhazari ingasaphumi ukufunda ngayo ebengisuze phansi elokhunja esecondary ngathandaza ngenza zonke izinto kwathi sikhashana kaManazaretha ayaze emakhaya beyinkonzo yasemini besiphumele ekseni besithandaza emakhaya emancane aManazaretha uzofika emabheni mathathu ukuthiwa funda lo mthandazo ozokhathala fundwa izalukwazi umthandazo so emina abantu bebaningi siye esontweni uthe mangithandaza ekhaya ekseni ngivala amehlo kodwa inkosi yayiphethe ibandla kwasekuy'inyanga yezulu ngoba ngithi lento inye bantwana basezulwini nje mangivala amehlo khona lapha endlini kaTshani le ndawo lemaphuma uyangena kuyeba bafaka nezimpondo zembuzi abantu okhakhayini lwendlu la uphuma khona ngasesithumba nje ngithandaza vele ngezansi ngingedwa la endlini ngithandaza ukuthi inkonzo yasekuseni izulu laleli likhifiza ngithe ngithandaza kanjalo yehla inkosi ngivala amehlo yeza kimi kodwa beyinkosi langa ngithuka ngama ngeke ukuthandaza ngoba ngangazi phela emhlabeni siyadlula sekukhona iHwanqa inyanga yezulu ngicabanga ukuthi yayizokhuluma ngase ngethuka ngavula amehlo yabe sakhuluma kwakusemini wangaphuphi ngethuka kakhulu ngathi ngekonzweni yasemini imqondo wami ukhungathekile ubaba kwenze njani kade akhothama ehle kanje ezekini ngabe kwenze njani ngangayithola impendulo ephelele eManazaretha wathi phakathi nesonto kwasekuqhamuka ubaba lo sesihlalweni inyanga yezulu ngaba sembonweni wangithatha ngathi sihamba sesidlula kwashangaze nomhlangano wathi bamfana ngama ngikhipha iqhubu wahlala phansi ngama wathi wasebeka inhlambelo noma indishogezela wafaka imilenzi yakho la wathi uyakhala umfundazi wakhe awuthola esikole ngathi baba ngifundi angazi zokwenza njani wathi ngeke uzikwazi ukufunda ngoba inhlanhla yakho seyashabalala khona untombazane wakeni wathola ingane umuzi wangagezo inyanga yezulu engikhuluma ngayo manje shisha umhlahla wathi wena mfana abantu bakeni bakuthanda kakhulu ngabe thukuthele bavala into zakho ilokho ukukhathazile
uShembe ngathi sangoma sisezulwini umuzi mkhulu odadewethu engikhuluma ngayo yena wakwethu bakunesithembu mina ngowasendlini enkulu ehhovisi labaqala umuzi lapho abaqala khona eshaya khona kankosikazi omdala nayagogo ngayibika indaba ambiza phela izumntanakhe washo umfana wenza icala waphika wabaleka kodwa usisi wancengwa wathathola imbuzi inkuleko kwenziwa lenziwa lelo siko bangesiyona inkomo kodwa ngosheba ngiyange sangomina ngiyange wafika isangoma sasezulwini inyanga yezulu yafika yathi nansi levale isibusiso salomfana ngahamba ngayofuna isikole ngaqhamuka seregister lapha eThekwini umlungu owayebukela abafundi wangikhomba ngise ngoba you should come first ngisabuya lo mlungu wayelecturer be-English wamfundisa isingisi eFuller University Mrs. Barnes ngikhohlwa angimazi ukuthi ngiyami ngena ngikhombe lapha emuva kodwa uShembe kaNazaretha manje ke izinto zonke uShembe kayizo ukuba simbonge futhi amazwi ayawashilo sizama ukuhamba ngawo noma ngabe anzima kangakanani awusikhatha sesha 11 ngicela ukuthi inkozo uNkulunkulu avume ngiyimise sekuphela isikhathi sayo inkosi ibusezweni eliswile singavala baba okay so Sijele